Da ste bre ljudi, danas ću vam pokazati kako skinete Minecraft koji ništa ne zauzima. Jednostavno dođete na link koji ću ostaviti u deskripciji i ovdje kliknite download. Tu će vam se pojaviti, skidat će vam se preko WinRAR-a i to kad vam se skine vi ćete samo izađete iz Opera, to jest premestite ga ovdje. Ja sam njega stavio ovdje. Ovako ćete dobiti. Vi samo to ekstraktujte. Idete extract here. To kad uradite, dobit ćete ovakvu fasciklu. I samo tu idete kao normalna instalacija next. I to vam ništa ne zauzima, a igrica radi, evo sad ću vam pokazati. Preko toga sam snimao, samo ukucajte kako će vam se zvati, enter game. Ne treba nikakvi nalozi, ništa ne treba. On ništa ne zauzima, na primjer. Meni je, imao sam koliko sam imao? Sad imam 305, imao sam 306 valjda. Znači 1 GB zauzima. A igrica je super. Evo ono moje preživljavanje. Ali to sada nećemo ništa raditi. To bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, šerujte, lajkujte i subscribe se ako već niste.